ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. тамошобинони азиз, имрӯз ман мехостам бо шумо дар мавриди тафсири осонбаёни Қуръони Карим суҳбат кунам. зеро донистани маънии Қуръони Карим чашми моро боз мекунад. аксарияти мо забони арабиро намедонем ва аз инро тарҷумаро мехонем ва вақти тарҷумаро мехонем аз маънии Қуръони Карим бохабар мешавем ва то қадри имкон ман кӯшиш мекунам тафсири сураҳои Қуръони Каримро бароятон пешкаш намоям. якҷоя бо мо дар шабакаи мо бошед. ҷамъ кардани Қуръони Карим. ҳамчуноне ки аз китобҳои таърих бармеояд, дар замоне ки ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам зиндагонӣ мекарданд, Қуръон дар шакли китоб набуд. он дар саҳифаҳо мактуб ва дар дилҳо маҳфуз буд. оятҳои Қуръон баъзан як оят ё зиёдтар ва баъзан ҳатто як сураи комил ҳам нозил мешуд. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармуданд ки оятҳои нозилшударо дар фалон ҷои сура ва дар давоми фалон оят китобат кунанд. чун он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васаллам аз ин дунёи фонӣ ба дунёи боқӣ реҳлат намуданд ва мусалмонон ҳазрати Абу Бакр разиаллоҳу анҳуро халифаи худашон интихоб карданд. дар ин асно баъзе имон овардагон аз додани закот саркашӣ намуда аз динашон гаштанду муртад шуданд. ҷанги шадиде байни муртадшудагон ва мусалмонон ба вуқӯъ пайваст. дар он ҷанг бисёре аз қориёни Қуръон ба шаҳодат расиданд ва сафи онҳо кам шудан гирифт. ҳазрати Абу Бакр ва Умар разиаллоҳу анҳу бо ҳам маслиҳат карда гуфтанд ки агар кор чунин давом кунад, ин хатарест барои аҳли ислом. чӣ бояд кард? ҳазрати Умар разиаллоҳу анҳуро пешниҳод карданд ки Қуръонро ба шакли китоб ҷамъ кардан лозим. аввало ҳазрати Абу Бакр разиаллоҳу анҳу ризо нашуда гуфтанд: чӣ тавр кореро ки дар давраи ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам нашуда мо мекунем. аммо баъди чанд муддат розӣ шуданд ки ҳамаи сура ва оятҳои Қуръонро дар шакли китоб ҷамъ намоянд. аввалан ҳазрати Абу Бакр разиаллоҳу анҳу ин корро зарур шуморида, камари ҳиммат баста саҳобаи киром Зайд ибни Собит разиаллоҳу анҳуро ба наздашон хонданд ва ин вазифаро бар зиммаи ӯ гузоштанд, чунки ӯ Қуръонро бисёр хуб аз худ карда буд ва доимо бо ҳамроҳии расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам буда ваҳии илоҳиро ки ба он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васаллам нозил мешуд китобат мекард. бо вуҷуди он ки ҳазрати Умар ибни Хаттоб разиаллоҳу анҳу ва Зайд ибни Собит разиаллоҳу анҳу Қуръонро бисёр хуб медонистанд, ба ин кифоя накарда дар масҷид эълон карданд ки ҳар киро дар ихтиёр сура ва оятҳое ки дар ҳузури он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васаллам ва дар ҳузури ду шоҳид навишта шуда бошад, барои ҷамъ кардани Қуръон ба назди мо биёрад. дар ин хусус фармони халифа ҳам ба ҳукми иҷро даромад. ҳазрати Умар разиаллоҳу анҳу ва Зайд ибни Собитро дар масҷид нишаста сура ва оятҳои Қуръонро бо шоҳидон як як аз назар мегузарониданд. ин корашон муддати 1 сол давом кард. баъди ҷустуҷӯ ва таҳқиқи бисёр Қуръонро ҷамъ карданд. аллоҳ аз онҳо розӣ шавад. баъди он нусхаи ҷамъшударо ба аҳли ҷомеаи он вақта хонда эълон карданд. агар як калима ё ҳарфе мувофиқ намеомад, ё пас ва ё пеш меомад, садҳо аз ёд медонистагиҳо буданд
که صدایشان بلند می شد. بعد تصحیح و تصدیق کردن متن قرآن همه در شکل کتاب فراهم آورده شدن این را رضایت دادند. این وظیفه خیلی مشکل را حضرت عمر و زید ابن ثابت رضی الله عنه با کمال دقت و احتیاطکاری به اشتراک فعالانه عدد صحابگان کرام با شرفانه اجرا نمودند. بعد از آن قرآن را در پوستی آهو نوشته از میانش بسته در خانه حضرت ابوبکر رضی الله عنه ماندند. چون هر وقت در کار می شد به آن مراجعت می کردند. بعد از وفات ابوبکر رضی الله عنه قرآن را در خانه حضرت عمر رضی الله عنه و بعد از وفات حضرت عمر در خانه دخترشان حفصه رضی الله عنه که همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند نگاه داشته می شد. بعد با مرور زمان مردم عرب و غیر عرب به دین مبین اسلام در آمده صف مسلمانان و شهر و قریه های مسلمان نشین زیاد می شد. برای خواندن قرآن بین مردم اختلاف پیدا شد، چون که هر کس هر خیل خوانده و هر خیل قرائت می کرد. حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفه سیوم مسلمانان این حال را دیده از مادرمان حفصه رضی الله عنه صحیفه های دوری حضرت ابوبکر رضی الله عنه نوشته را که در خانه آن نگاه داشته می شد پرسید و برای نسخه قرآن را زیاد کردن فرمان برآورد. بعد تیار شدن نسخه ها در روایت 6 نسخه تیار کردند که در پوست آهو نوشته شده بود. به مرکزهای مسلمان نشین یک نسخگی با همراهی یک قاری قرآن و 2 شاهد فرستاده فرمان برآوردند که اگر قرآن را نسخه کردن لازم شود از همین نسخه ها استفاده برند و قرائت را از همین قاری های قرآن بیاموزند. در جهان یگان ملت به کتاب های مقدس خود اهمیت جدی ظاهر نکردند. از همین سبب نسخه های یکم دستنویس آن کتاب های مقدس در روی جهان باقی نمانده از دست رفت. همین سبب شد که تا هر کی خواست در آن کتاب های مقدس تبدیل و تغییر وارد کرده موافق طبع دلش نویسد و گوید که این همان کتاب آسمانی است و همان کتاب مقدس است. به عباره دیگر نام یکو اما نوشتجات هر خیله و گوناگون. از همین سبب آنها گمراه شدند. اما ملت مسلمان به حفظ و حمایه قرآن عظیم الشان خیلی اهمیت بمانند نشان دادند. حتی یکی از آن نسخه های دستنویس اولین در شهر شاش تاشکند ارزی وجود دارد. از همین سبب قرآن عالم اسلام همه یک خیله کتابت می شوند و آن را تغییر داده نمی توانند. اگر اندک تغییر پیدا شود با تیزی با نسخه اول مقایسه کرده می شود و آن را اصلاح می نمایند. الحمدلله در زمان ما نیز مسلمانانی از عمق قلب قرآن را می دانستگی خیلی بسیارند. بنابراین یگان کس به تغییر دادن قرآن قادر شده نمی تواند. حال آن که دشمنان اسلام بارها حرکت کردند تا در قرآن رخنه صادر کنند، اما الحمدلله به ناکامی دچار آمدند. کلامی از همه عالی کلام پروردگار است که گفته است انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمان این قرآن را نازل کردیم و ما البته آن را حمایت کننده ایم. سوره هجر آیت 9. از همین سبب تا روز قیامت این کتاب مقدس مسلمانان که قرآن کریم است به تغییر باقی میماند. با برداشتن دست دعا سوی الله تعالی التجا میکنیم
که به همه مؤمنان بهر درک قرآن مجید لطف و مرحمت خویش را ارزانی گرداند. آمین.